the Lord. Our God is an awesome God. He is awesome. Kabigitibiyag, bigitibiyag na ubing. Nalagyan mo may salita na anak mo ito ay araw-araw. Sa mga nagmumusin. Kaya natin ako na mas kutingin ko Okay, praise the Lord. Napantay nga ro din iti agtutubo. Ayaw bak ni Brother Alan. Iti testimony na tapos sumarunod na din iti special presentation na. Naimbang kabigat tayo aming kakabsat iti matangin kang tutubo kaya ni magkayip kas iti kataktalan nga panagyaman mi kini Apo iti lasod iti makatawan kat madita kami nga minaybayan kat aming nga programa mi aming nga implan ni para iti programa iti church kat natumpal kat inikanda kami iti waya-waya kat lukas na kat ma-implement ni aming kakayat ni nga ito nga panagdayaw ken panagyaman ni Apo Diyos ket sumarsaro dupay ket adupay iti nakasagana nga plano ni para iti Apo ket sabay lang bumata at kay tulad nga makipagpasat kanyami ket tulungan na kami lagta ken of course our glory belongs to God. Thank you.
kadagitang presentation, situtuloy tayo kakabsat. Kaya't kalpasan na iti ayabak to, kung mapatay ito iti offering. Ayabak man iti testimonyo iti men's ministry. Kaya ko lang muna kanya ako, iti naskot iti pagdagdag ko, kinaubing ko kakabsat, ang uyo ko yung timbang to lang dito nakapilya. Palagagay po lang na iti panagisusuro ni Pastor Billy ka na kami. Ito yung nakasusuro ko kakabsat nga drama, iti kaubing ni. Na kami kada Pastor Audi, kada Pastor Kamidjaw, na kami iti may paspasungan nga nung kada December kakabsat, kada kami iti nagpagpabuyan iti sa ano. Kaya tinakdalaw na yan, kakabsat nga pagkanyamalang pinamo Diyos. Yung kataralat ko hindi nga ipaayan namin iti kadwa. Ipaayan natin iti kadwa nga siyempre pinamo Diyos. Kaya nagpapal na kakabsat. Muted na imisis ko na balik nga kadwa. Muted na tumikan na kay anak kakabsat kaya testimonyo. Siyempre kami ginako. Muted na mas lang yung mga tulog na kakabsat nga siya, pinagkibalay ko, siyempre na ito kaya ako, kaya na kakabsat. Lagi kandahan may naranya guys, nagpulang ta. Naranya tuyal dawita, tuy puso naranya ngawati matapada. Yeah.